tun lai isu lian tak mai ZPM MP candidate an pu na eiruk na chungchang le tham na la apu na chungchang kalzela a site elam David Sailo komna kan nei dona he inkom na hi Facebook lama ziaka kan zo na ni a chu kan ron tar lang dona ni anni hi ZPM lam khan criminal complaint antuma ta chon David Sailo hian chui chwa alo hlaw rengem ti te po kan hre chiang thei dona ni tin an boy na berlaya te po kan zo chhuak bok dona ni zona pakhat na chuan ZPM MP candidate puricha ta ti dik lo le thamna lak chungchang i zia mamko le nalan grip ching tu te chunga athil ti ni a izia kha nangman thiam lo na inei ni in siam ihminga lang si a tia zona chu David Sailo chuan thiam lo na ka nei ka shelawa mi puite hi thudik tak ka shil zo ka ni ti in a chang ani zona pani na chuan ZPM legal committee 10 criminal complaint antum thu press statement na khan kan hmu a chui lo ni don tala izamem ti zona chu David Sailo chuan an pe phot chuan min chui ro se tu te mo party mi fake account nei lu hei changa chumi account nei tu kani tia in soi thei chi man chwa ol sam tak angkha kani nge ni lo an shimayang David Sailo account hi operate zui zel ani le ni lo chu kan la sia ang chu tin khoi lai tak nge min complain na lai tur hi zirviau angai ani karing press meet an nei ni chu hnulam khan an complain ngal tura kalo ngaya ti in a changa zona pathum na evidence rang ka hanzir chian hian puricha ta chu courtin an lo ti filim ta ani a achui tu ACB hirin tla kan ni ETM CBI te emo court sang zo ka appeal itum donem ti zo na chu David Sailo chuan ko da kale mo hi ka tumani ve ngai lo mi puite zirtir na dik social media manga pek hi ka ti ve thei to ka kangai chu ti line CBI soi warber an sarkara general consent an peboka noi za thum don ching pen na tho tur noi sing chuang intiam na fraud case mamko hi dikna andua angamani chuan abula tangin CBI chuitir se kati khop mai masi an candidate hi thinphu reng om turin an chuitir du om der chi lo ti ina chang bokani zona palina chuan tun bawra ka nangma chan tu tam takan oma nangma chek sol tu tam takan om boka David Sailo hi chui kher rul te lo an om ve boka sarkar party pathuma ithanhem ngaina itlang apui to a lo chui ta chi sela he sarkar hi engtin nge ingayang ti zo na chu David Sailo chuan boy pui tur tak tak zok chin fel ngai zok maso na kong hoi zok aya zoram ta na engkong ma maso na thlen lo tur zok boy pui lalchin tok shelo complaint tur le man tur lama man hlel sarkara kangai mi ang ti ina changa zo na pangana chuan David Sailo hi tunge ani ti hi nangpo hian achang chuan mi puin sia se poi iti lo mel viau ta chinin ka sia a chui chwa hi ilo hlau zek zek lo nge I hlau zok ti zo na chu David Sailo chuan chui chwa shim hi hlo na ka nei ngai lawa min fui tu tam ber thu soi hetiai om hi zoramin kan lamamo anti chin hi kapom thlape ti na changani zo na paruk na chuan whistleblower angin 2017 achangin I awa party sang sarkar ta kha engtiangin nge imu atlang puyen ti zo na chu David Sailo chuan heti hana changa hei hi chu criteria fill fai om lo chuan azaw riau mai congress kha anmong arita thil thar sut kuak tur an shelo NLUP ero din chwa pui tok anom ti ka sia noi khat chuang an dong tak tak thlat ma se kha khan kan financial position ati chelhle a we in thlengin kan latwar ati thei zu an zwar ngam kha ka fak MNF sarkar hnung ber kha anwan doi viawin ka sia a shileng wangin mason na achol trupa mi puin kan sia thiam em thei tura khosak a yin CM le atim te RRR kamrula zoram chana etc 10 a om ang an sok chok mai kha mi puin sum tlak chamna an khongai hlul lo pha a mi tlem tinom chen na kumnga sarkara kangai ZPM thanga vel sarkar hi ka hupur pui khop mai munphia kan fel ngala kan soi wara wangin so thing hi alet li velin thar tamta ila thui tak kongsang sanga ka ngai tua pui hian so thing awanga beidong le tur te phun ri hi ka benga acham loka diplomacy hi hroi tu loka tanga chuan hnuai te thleng hian an tla cham em hloma han tai hlek po in an teu hlar maya politician po an anglo
law and judicial lama officer ruale moti mai turan ni hetiang hi chuan kal thui a har sa ang ti in a chang ani zona pasari na chuan then kha chuan MP in thlandon dona case thito an buai pui an ti chewa hei hi ahun taka in beini in ishezok nge ti zona chu David Sailo chuan ahun taka kangai kumsang ni somni pathum in thlanpo khan in thlandon thlengin MNF kha an president CM le tur chuan kangai ngam lawa theitop ka chwa vote ture mo thlan ture mo mipui ka ko mu ngai lo thlan lo tur vote lo tura hian tuntrum MP in thlan thleng hian ka phak token mipui ka shil mai thien ti in achanga zona paryat na chuan nalan lama grip chin tu te tan central atanga asoi chwa sakawanga 35% puri chian alola kha agreement in ala antia dan pia lam dan nilo ani in isherengem ti zona chu David Sailo chuan dan po abo chia a humanity ground na po afela sumtam taka elang thung sumdu takani zia mi har satikal tlangin puan chwa ani khatilaya theitop chwa nor tu Ronald Sapatlaw Congress MP le CM puhola tikhan 35% hi richilal mangai hian apai pon mak don ti sha se khathil kha atop makin karing ti ina changa zona pakwana chuan mamko lam thu boya thu shetu te kha party mi puzoram thang uite ang hialin press conference a khan an soya thu shetu an punbel don ni in nizan khan ironzia ka party side wange heng thu shetu te hi atop rakin an tangam donin isha em ti zona chu David Sailo chuan heng thu shetu te hian kumsang ni sompanga atang dei to khan civil court a case siamin leiba vo in thlengin Richard lal mangai hi an la thing reng zo kani ti in a changa zona somna chuan thu shetu ten in hne na thu an han thlena Pi.mapui hne na po nangnin report in han siam ta a in ngei dan zel din in han telve ta kha dan hmaya thiam lo na chan atlingin iringem tia zona chu David Sailo chuan kan ngei dan tela khan dot atel tlatlo kha khesa atwar tu victima indala kumsang ni sompanga atanga court ta poisa an la thin tlau kha veina chuan midik ber pam ham lo bera ain zwara zalen taka ala chevel hi irilru anavel hle angti karing engdan hmaya po min be an omani po in engtikong ma in ka thiam lo na tur ka shelo ti in achang ani